Mo bitaw nga ako usa sa akong mga pagmahay sa pag-eskwela, dako po ko grado sa una kay kanang sa feeling maputang kamao sa una na kanang kusog puta mutuon ba, trying hard. Mga kadagko po ko grado. Kanunay po kong maunor ko kay grade 1 hantod seminaryo. Ang gimahayan jud na usogad grade 1 hantod na pare ko, wa jud ko ma Prince Charming. Sukal. Matang wa jud ko ma Prince Charming, masungod jud ko. Ano mo ko ma Prince Charming sukad na. Kaya mo tanaw ko sa hong naong ramag apiki so pud ang naong nga samot nag mintahan na lamang na pare kay gasotan na arang-arang gamay. Pero imong mama pa istorya ha. Muli ka, uy, hong anak, kagwapo sa hong anak. Kita'y kinagwapuhan. Kita'y kinapiskayan. Kita'y kinabantugan o kita maoy mga supermen o superwomen.